and people who don't know this and are therefore being manipulated by the people who do know it. This is true. Or true enough. Sam dobio ovaj klip mozak. Pa su mi go to sunčane naočale. To je jebeno. Jebeno. Bog ljudi, evo nas 4. put za redom. Tradicija se nastavlja. Ne znamo šta ćemo pričati, tak je bilo od prvog puta. Ali to je isto dio tradicije. Pa je, da. Dođemo tu bez ideje. Da nas lijepo doletimo. Svaki put kažemo moramo pogledati video od prošle godine, nikad ga ne pogledamo. Puno toga se desilo, sad je Vlatko pričao da se njemu nije puno toga desilo. Ili barem da mu se nije desilo puno stvari koje su, za video, da. A šta ti se desilo od tog malo stvari koje se desilo? Ajde Vlatko, ti prvi kreni. Pa nić, baš sam nekak razmišljao kužiš kak naša neka generacija, jedan od dosta čestih problema zajedničkih koji mislim imamo je kao ne znamo kaj želimo, znači. Ne znam kaj želiš, kaj ću biti, kaj neću i tak dalje. I zapravo skužio sam da to pitanje, odnosno taj odgovor kao šta želiš ne znam, nije ne znam što želim, nego imam sve što želim, imam sve što trebam, ne? Da. Okej, to je jedan način da se to gleda. I kad sam to skužio, to mi je bilo, ne znam, ko sunčani dan, totalno prošle godine, kad na taj način gledaš stvari. I još uvijek tak isto razmišljaš? Da. Ti još uvijek ne znaš kaj hoćeš, odnosno imaš sve? Ne, pa sad znam da imam praktički sve, ne, kužiš, jer da fakat nešto želiš, onda bi to ne bi bio odgovor ne znam, nego bi bio odgovor. Da, jebeno, dobar distinkcija. To je dosta dobro, da. Kužiš. Samo što fakat sam mudriji sad. Evo da, fino si mi mudrost ovo prenio. Ne, da, to je jedan od tih malih stvari koje sam skužio ove godine. Mislim da je mogu zgasiti, ne, to nisam ja, to sam ja bio. A kaj vi želite, dečki? Kaj želite od života? Pa sad, kad si to tako rekao... Možemo ići doma, gasi kameru. Sam želio sve ukupno da bude ljudima mojim i meni bolje. Dakle, sam malo bolje. Mislim, realno jebeno je. Pa jebeno, pa ne. Kad nije to bila tema svakog našeg vida. Kad se nađemo joj, dečki, kaj ćemo sad, kaj je bilo... Uvijek je dakle, mi smo prije. Sad ćemo ovo, želimo ovo, kuša, realno, kaj jebate. Da, sve imamo. Sve na svom mjestu, realno. Da, čudo. Ali bit će bolje, buraz moj. Prije se tebi najviše vidi izdešavalo stvari. U zadnjih godinu dana, da, fakat, bolest. Tebi bio roller coaster. Baš je roller coaster bio. Još zadnjih pol godine pogotovo. Ali da, zadnjih godinu dana desilo se to da taj kanal fakat planu, evo 16.000 je sad danas. Ne, baš sam tu i tamo sam sam sebe onako uhvatio, gledam ne znam nešto po Instagramu i sad ne iđe neka tvoja, nešto se sjetim se tebe, onako si mislim jebote, od prvog dana praktički snimamo neki kurac zajedno. Svako malo ti uletam negdje za ovo, za ono, pa se smišljamo nešto zajedno, onak, napokon se konačno dogodilo to. Neki se nešto odrastao. Baš onak neki ponos osjećam i zadovoljstvo, kao da sam, dijete podigao na noge. Mada naravno, tu je 90% si naravno ti, mislim, to je sve tvoja zasluga i radi sve skupa. 25% si ti. Pa da, naravno. Ali onak imam osjećaj da onak je to zapravo svačiji naš uspjeh konačno nakon toliko truda. I moji klabijevi, svi ljudi koji su se pojavljivali u videima, i oni koji su kritizirali i oni koji su bili... Sve to Ja mislim da ovi koji su kritizirali, oni su najviše. Oni su najviše goriva, ba, to je taj ugljen, jebate u peć. Ja mislim, kad ti neko kaže bravo, to je jako lijepo, ali to nije prilika za učenje. I za refleksiju. Tako da, mislim, ok, ako nemaš kaj za reći, kaži bravo, nemoj pljuvati, ali ako imaš kaj za reći, ko ima kaj za reći, nek se javi, kad kaže Goca. Ne, ja isto to gledam kao, kužiš, mi smo ko ekipa, svi dosta povezani i full se podržavamo i to zapravo nije tako često. Ja sam, kad sam uspio vidjeti neke grupice prijatelja koji komuniciraju, onda shvatiš jebote, aha, nije to onak
Nije to default. Da, nije to default, da su ono friendovi full investirani u nečiji uspjeh ili u nečiju želju ili snove, a mi smo takva grupa ljudi di full jesmo nekak povezani na taj često bude onak nekih podbadanja. I kao prcanja nekog. Kao sve to u prijateljskom tonu i okej, ali ne vidi se često da se baš onak istinski guraju jedni druge. Da. A to kod nas je baš fakat je gro to supportive. I to je jebeno, ja sam kuš full sretan kad se bilo kome desio od friendova neke dobro. I isto tak sam, kak je ovo sad krenulo meni, onda kužim jebeno, kuš sad svi onak. Neću ja samo dobiti tu neću ja samo beneficirati od toga, nego cijela ekipa, kužiš, svi će se za taj nivo podići, isto kad vama nešto krene, onda svi zapravo prođemo bolje. Ali suludo je. Još kak je većina ekipe iz Zagreba, tako koja me prati, onda onak imaš osjećaj kod je ta moja publika još 500 puta veća. Jer se uvijek kad idem negdje u Zagreb, onda onak svi me neko naš u grad, onda me svi neki zaustavljaju Baš sam imao, sada malo na ozbiljniju stranu zaokrenem, imao sam trenutak tjeskobe. Jednom sam se vraćao iz grada i ja volim kad me ljudi zaustave i slobodno me zaustavite i sve to, ali jednom je bilo baš onak jedan za drugim se desilo. Jednom je onak bilo, Isuse Bože, kuš, jedna faza života mi je gotova, kuš, neka potpuna anonimnost. I kuš, ovo je tek, kužim, ovo je tek početak. Ovo je tek početak, sad kak će ovo izgledati za 5 godina, ne znam, ali onak, tu jednu ruku je scary, kao da li ovo zapravo želim, da li želim biti u ovoj situaciji. Da, ti imaš tu sreću, odnosno nesreću, ovisi kako ćeš gledati, da su tvoji svi ljudi koji te prate malo stariji, što je zapravo, mislim, puno bolje. I oni se ne libe prič. Da. A ja onak hodam po gradu i čujem da me djeca, prepoznaju. Ali jako rijetko neko dođe. Baš jako rijetko. Možda su ti samežljivi gameri. Užasno često mi se dogodi da vidio sam, skužio sam da se me prepoznao, ne želim sad ja biti prelazi djeci, to je dosta malo krivo. Jednako ispade da uopće nije meni, neki nešto, da, znači to onako... Ono da zabriješ da te neki gleda. To izbjegavam, ali onak da se desi da 5 minuta kasnije mi šalje na Instagram vidio sam te sad u areni. Kaj nisi došao? Ja, meni se ne znam da ću ovo staviti u video, zato onda će mi možda ljudi početi previše, ako pogledaju ovo, previše kalkulirati kad su ko mene, ali mene je jedna stvar kaj mi je, ja sam, kad sam negdje na Tulumu i kad sam negdje vani, onda ljudi, jebote, sa mnom bi najrađe pričali o Kvart priča, o mom YouTube-u, a meni to zadnja stvar o kojoj želim pričati, to napada neko sposobno ti priča. To je to da ti dođeš na Ono sad ti vani, želiš se pustiti i kužiš, i još sam ja u poziciji, ne mogu njima reći, gle stari, nema mislim, ti možeš biti mega odgovoren za to, da. Jer jak si neki bankar i on ti počne pričati o bankarstvu, onda on može ti, shvatio bi čovjek da kaže, gle sorry, fuck, nema mi se pričati sad o poslu. Ja ne mogu reći, fuck, sorry, nema mi se pričati o tom. Da, to je, mislim da to definitivno neće ići u video. Ali to možda je baš trebalo. Možda bi trebalo, je. Ali to je mislim, na kraju dana to je posao. To je jeben posao koji obožavaš raditi, ali je posao. Da, i onak, kaj ja znam, mislim, to je taj dvosjekli mač, da nekog, vrlo rijetko da nekog uopće, da ga imalo briga za to što radiš, da je imalo investirano, to je full rijetko. A onda isto tako dolazi s tim to da te ljudi, Kuš ljudi koji te ne znaju, ti dolaze i pitaju o tome, kužiš. Da. Zato što, nemaju drugu temu s tobom, a i zanima ih to. Da, zanima ih i misle da onak, kuš, i zapravo misle da... A želite pozdraviti, ne znaju kaj bi je s tobom i onda ti jedini common ground je kad će sljedeća epizoda. Definitivno o tom neću pričati, pogotovo ne u videu. Zavisam sad krene rent. Da, ne, o tom neću pričati. Da, najbolji place uz Iđubira. Da, je. Da, tako da se puno toga promijenilo. Fakat, ovo je bio najveći skok, znači onih prvih 3 videa skokovi su bili zapravo mali, između godine u godinu, šta se promijenilo. I sad ovu se desila ta... Možda smo fakat odrasli. Da, tebi se... A i tebi se gro toga desilo, i tebi fakat je gro toga se desilo. Ne, baš kad gledaš neke milestone-ove, ovoj godini sam prešao i 50.000, i 60.000, i 10 milja ukupno.
ukupnih pregleda na kanalu. Se reći 13 ili tako nekako. Tako da je dosta toga i snimio sam sa Dinamovim igračima video, to je ono, to je top bio ove godine definitivno i fakat su jebene video ispo i dečki su baš bili, pogotovo ovaj Amir Rahmani, pozdrav za tebe ako slučajno gledaš, baš jebeni dečki bili i bilo je full zabavno i nadam se da ćemo nešto slično ponoviti u skorijoj budućnosti. Tako da to je nizimno 100.000. Čina ovih što je uspjela, to je dosta onako cringe, dosta je to iskomercijalizirano, mislim, kada znam. Kod generalno youtubera ili ovog gamerskog youtubera? Ne. Pa generalno social media, ajmo reći, ovi novi, te nove stvari. Jedino ne znam, možda Kukus i uspio isfurat apsolutnu originalnost. To je totalno druga stvar. Drugi medij skroz. Pa mislim, to je zato cijeli taj svijet Instagrama i pogotovo YouTubea i u samom začetku još uvijek, pogotovo na Balkanu. Už takav je niski zapravo prag kvalitete, jer ne treba, jer naprosto ljudi će gledati, fali sadržaja. Ček se zove tata iz Barcelona. Evo ljudi, Vlatko je odradio poziv, ja sam promijenio kadar malo i nastavljamo. To je zapravo full zanimljiv balans, koliko zagrabiti taj mainstream, jer ljudi, zašto je YouTube ljudima privlačan, zato jer nije vezan uz mainstream. Zašto je starijoj ekipi to privlačno, mlađa ekipa guta sve, ali starija ekipa starija ekipa voli starija ekipa voli tu neku autentičnost koja u mainstreamu nestaje, jer je puno igrača, puno nekih mišljenja i onda je pitanje koliko se upustiti u taj, ja sad osjećam to sad bi ja mogao tu malo zagrabiti taj mainstream, možda neku paricu spremiti, a s druge strane koliko mi se to isplati jer ipak ću nekak prodat nešto. Naravno, da. Ali kojiš opet je pitanje da li ćeš ti sad s vremenom sam kao takav biti mainstream, postat, biti uvršten protiv tvoje volje, ajmo reći. Kvart priča je sad već koja 8. 9. epizoda. Ne, sad je 12. izašla. 12. Da, jebi. Druga sezona. Kužiš, kad ih bude 20, to će već, mislim već sad vrijem da ljudi kuraciju već guraju to sve skupa u mainstream. To je već to je mainstream, ali nije mainstream u smislu nisam sa nikakvom televizijom, nemam nikakvog sponzora, ja sam tu i dalje jedini odlučujemo o bilo čemu. Ali je da me zovu na evente i da znaju kak se zovem i onak. U tom smislu jesam, ali i to je dobar dio, ali pitanje je koliko onda to je to vječno pitanje, kako krenut, kako početi zarađivati od toga. To je zapravo ali mislim, trenutno nikako osim tak. Istina. I pitanje je koliko se u to upustit, jer ja sam skužio da neki, barem mi se čini, neki recimo uspješni youtuberi, instagrameri, cijela ta ekipa, neki žive ko da je to prolazno. Ko da imaju 5 godina i sad u tih 5 godina moraju sjediti svaku kap isto. Možda se i možda imaju pravo. Možda su u pravu. Možda su u pravu, ali možda sami sebe, možda je to self-fulfilling prophecy. Možda sami sebe takvim ponašanjem fakat distanciraju od nekog stvarnog organskog uspjeha. Moguće, ali mislim, ja bih rekao da sigurno je prolazno, ali ne na način da će samo u jednom trenutku kraj. Nego nešto novo, neki tranzicijski period gdje će ljudi koji će uspjeti, koji neće, će se prebaciti s Instagrama za 6-7 godina nakon postaje sve manje popularan na neku novu platformu koja će tad početi rasti. Isto kao što sad Facebook realno, ja ne znam ko koristi Facebook u svrhu social medije, kao marketing i to, postoje te stranice, ali realno Facebook je postao više propaganda, nešto što koristiš za dobiti informaciju, a ne za neku tu... Pa to se ja slažem s tom, da će se to, samo će se promijeniti. Ali imam osjećaj da oni, mislim ja znam, ja sam generaliziram maksimalno, ali imam osjećaj kao da
neki ljudi razmišljaju o tome da je fakat gotovo, da je prolaz. Kao misliš da će biti ovak cap i gotovo. Da, i onda će skušiti, ne mogu više od ovog zarađivati i onda nadaju se da će toliko akumulirati love da će moći imati komotni neki život. Ali to je nemoguće ali pazi, znaš kak ja... akumulirati takvu količinu love da ti sad nije to... Ja mislim da je moguće, na primjer... ali znaš čemu ja razmišljam, znači, kako biti taj YouTube, Instagram i sve to je došlo iz Amerike i sad, kad mi radimo u Hrvatskoj, pokušavamo kopirati nekakve business i content creation modele iz Amerike. I sad, možda ti business modeli ne funkcioniraju uopće u Hrvatskoj. Okay. Baš se o tome razmišljaju. Mi sad, baš ova neka polemika, znači koliko se prodat, koliko dat guze, koliko da ti tvoj sadržaj, ajmo reći, pati, a konto toga da ti ipak nešto to naplatiš. A u Americi ja mislim da puno manje moraju raditi taj kompromis, tipa primjerice onaj Shay Carl i ta sva neka ekipa, oni su se formili kao youtuberi, napravili su kompaniju $1 milijardu, baš produkcijsku kuću za što? Za sadržaj. Što su ljudi voljni platiti sadržaj u Americi. Kod nas nisu, kod nas ti moraš sve dati besplatno, sve dati besplatno i onda ne znam, prodavati u Lidlu, nemam pojma, bifteke i reći da je to super, ne? Ili tak nešto, ne? Kužiš. I onda ti, kužiš, znači ovi modeli koji funkcioniraju u Hrvatskoj, modeli monetizacije sadržaja, nagriza sam sadržaj. Da, nisu pogodni za... Mislim... Ali to opet, kužiš, nije ni to tak bilo možda ni u Americi dok se nije počelo ovo razvijati. Možda se treba, dok god se to gura, da će se to oformiti taj način. Trebamo bogatije društvo jednostavno. I to isto, da. Mislim, ja znam po sebi, znaš, kad smo bili, srednja faks, klošarenje i ta sranja, znaš, piratizacija, nisi nikad ništa u životu, što nisi morao platiti, nisi nikad platio. Da, to je. Što si platio je bila piva u Konzumu, tam kod Fera, ne? Jela. I ne znam, kad sam počeo zarađivati, prvi put, ne znam, vidim neki banner na Wikipediji, ne znam, skupljamo donacije, $10, kažem, pa zakaj ne, cijeli život koristim Wikipediju, jedan od najboljih alata koji čovjek ikad smislio, kaj, tam $10. Ne znam, sranje, adblock na Chromu, mislim si jebote koliko mi to živaca uštedilo, nisam vidio reklamu na internetu, ne znam, već godinama, evo tebi isto kojiš. Jednostavno, nekak sam skužio da, jednostavno ljudi kad imaju love, nije im toliki bed podržava. Da, ali da, jel tu je točno to, kad god može biti besplatno, to je taj mentalitet. Pogotovo mlađi. A zato što su ljudi siromašni. Da, zato nema love. Nema love u Hrvatskoj, da. Ako niko nikad niš ne da. Da. Prestat će postojati, mislim, trebaju ljudi od nečeg živjeti, raditi, napređivati svoj alat koji su stvorili i koji ti koristiš. Ali to je uvijek neko drugi će. Da. I u jednu ruku opravdano, jebi ga. Da, mislim, koliko smo mi iskorištavali, isto tako živjeli. Kuš, zato ja nikog ne krivim, Ne, nikako to. Potpuno mi je jasno zaka ekipa, isto kad ja sad prodajem majice. Pa kuži, 150 kuna jebote puno love. Ja isto ja nisam kupovao takve majice, merch prek interneta, pa mi potpuno mi je razumljivo. Ali isto tako, kad kreneš, to je kad kreneš raditi, kad ti kužiš koliko je, na primjer, teško imati raditi na tom adblockeru. Pošto to nije tako banalno, jebote. Sad može svako sebi isprogramirati Chrome plugin, onda bi si to radio. Koji ti miči reklame, sa YouTube-a, sa Face-a, sa svega. I to onak bez greške, doslovno ne znam kad je ikad ja sam se preporodio kad sam to instalirao. Ja nisam mogao. Ja imam već sigurno jedno 7-8 godina. Čudo, ali pazi, sad mi, na primjer, mi smo isto tu, sad, na primjer, neko ko živi od reklama na stranici. Ja, prvi. Da, pa isto. I mi to svima jebeš, ti to nećemo tebi dati ništa. Umjesto toga bi trebali reći, ok, koristite adblocker, jeste voljni donirati $1. Kužiš. Ali to je toliki hassle, to su imali te neke, to sam jako rijetko radio, jedino ako bi bio zaista zagrižen, tipa recimo za Wikipediju, koja čak nisi ni morao, nek si onak si htio. Jer kužiš, trebaš izvaditi karticu, pisati to na neku stranu, znaš velika ta neka barijera, $1, da ti $1 uopće nije stvar, da ti ispadne iz džepa tu $1, ne bi ni sjetio ništa, ali ovo tu je potpuno nekak drugčije. Puno trenga. Ali, znači ti svi problemi, ne znam, možda dolazi iz te nekakve u zadnjih, ne znam, 10-15 godina, iz te neke Silicon Valley kuš orijentirane u biznis modela, gdje ti onak uložiš gro love up front i napraviš neku besplatnu uslugu, besplatne nekakve behemote, ne znam, tipa Gmail, da pokoriš sve, da svi dođu na to. I onda nekako drugčije pokušaš ošišati te svoje korisnike koji kao koriste te tvoje stvari besplatno, ne? Da. I na taj način
neki mali igrači koji ne mogu si priuštiti da dijeli stvari besplatno na nekoj velikoj skali, paf, gotovo. Da. Znači, gledaj, ako ti ne možeš, mislim, ja sad gledam ove Volt, ne znam, Glovo, pa čak i neko vrijeme Airbnb i takve neke usluge, znaš, evo ti $50, dođi, troši, evo ti besplatna dostava, besplatna klopa, evo ti besplatna vožnja, kuži, sam podijeli s friendom, ne, znaš, koji su to troškovi jebate, zamisli da ti moraš tak davati besplatne stvari, samo da bi radio akviziciju korisnika, ne. Tako da se ne možeš se boriti s tim, jednostavno, s takvom ekipom. Da. Mislim, dakle mi to radimo. To vi isto pokušavate, da, mi to radimo zapravo, da. Znači, stari moj, ti si sad napravio koliko 12 tih videa, kad priča. Za jedan ti je trebalo sigurno tjedan dana do 2. Da. Što pripreme, što snimanja, što montaže, dogovaranja, znači to je jedna jako velika produkcija za jednu osobu. Da. Sad sam asistenticu nabavio, evo. Sad si asistenticu, bravo. Martina, evo, pozdravljam Martina. Bog Martina. Vidio sam video. Dobar je. Ako nastavi raditi kako spada, to je moglo biti popularno. Jer to je ona mi je pričala za onaj David Dobrik, znate vi njega? Neki youtuber, ne gledam, ali ultra popularan, isto ima, to je ta neka slična fora, on s tom nekom svom grupicom ljudi. To je cijelo ko neki reality show, ko Friends, ali reality show, svi se neki zajebavaju i to realno, ja ne znam, mislim, došao ja tak malo gledam hrvatski youtuber, ne znam šta uopće postoji na hrvatskom YouTubeu. Znači ja nikog ne gledam na hrvatskom, osim nas koji su mi friendovi, kužiš. To je problem, kad možeš gledati američke, mada ja sam pogledao video onaj Dangladeš. Dangladeš, ja sam ga isto proletio. To mi je, baš su mi se svidjeli dečke kak rade. To bi moglo zapratiti. Ne, pa stvara se, pojavljuju se novi neki igrači, mijenja se malo ta cijeli teren na YouTube u Hrvatskoj. Pa to je mislim, to što kažeš zašto bi gledali hrvatski kad imamo američki, ali ja mislim da tu se krije to je djelomično zašto je Kvart priča uspio. Jer svi smo mi vidjeli New York, svi smo vidjeli Tajland, svi smo pucaj ljudima kurac za to. Jebim se, Tajland, hoću vidjeti svoju ulicu. Da, baš to. I onda žele vidjeti neke lokalno i to im je takvo osvježenje bilo, tako da ima gro mjesta tu za nekakvu... Ima. Puno ljudi kao zašto snimate na engleskom. Prvo, to nije toliko jednostavno. Kao drugo, nema potrebe. Može se i tu. Ima tu potencijala za svašta. Tim više kad ne postoji puno sadržaja. Pa super je, zapravo super super je teren za nešto izgraditi. Jer nema puno, nije zasićeno sadržaja. Nemaš neograničenu količinu konkurencije, neograničenu količinu ljudi koji imaju hrpu para koje ulažu u produkciju tih videa i takve stvari. Tako da ima tu koliko god, sad znači mi već 3. godinu pričamo da je to sve u začetku. Da. Dakle, okej, nije u začetku, nećemo baš pretjerivati. Da. Ali je i dalje miljama od toga da bude prezasićeno ko što je po meni na ovom. Pa mislim, ja bi još uvijek se usudio reći da je to na začetku. Fakat bi. Fakat bi jer... Ne, pa ti nemaš ozbiljnog youtubera. Nemaš ozbiljnog youtubera koji radi sadržaj za ekipu stariju od 20. To ne postoji. Daj mi recite, ja ne znam, Tony Milon. Tony Milon, ali... To nije za starije 20, to je za srednju školu. Za srednju školu su, da. Pa nije baš, pa dobro ljudi koji pisuju faks. Ljudi na faks. Aha, dobro, da. Da, okej, mislim, recimo, ajde, da. Ali okej, on je dobar primjer. Ne, on ima baš super lik. Imaš onog, kak se frajer zove, Kamber, tu i tamo pogledam video, on radi neki ozbiljni sadržaj. Da, Kamber, da. Svaka čast. Kamberizam. Kak se on zove? Nekak se zove, Branimir, ja mislim. Branimir Kamber, da. Svaka čast. On i doslovno, ali on isto nije neki ja pričam, znaš, ti imaš te klince kad rade do Jumbusa, imaš 150,000 subscribera. 600,000 subscribe bolesno. Baš sam neki dan, još se već više gledati. A ne, to Jumbus ima 600. Da, ali mislim i njihovi svi ti svi ti njihovi. Ali to gledaju klinci, ti nemaš ozbiljnog YouTube kanala, ili ja ne znam, ja možda sam potpuno... Ne, ja isto sad pokušavam, vjerojatno za malo više od tebe, tih ljudi, ali da. Imaš Kambera, imaš taj Dangladeš i počeo raditi tu zajebanciju koja je dobra.
Da, nema. Zapravo nema. Kuš, i zato ti kažem da... Dvije kitice, ono, a oni se još bore. Pa, bore, mali su, ako ne... Izbace tu tamo, rijetko. Sad su bili malo... Ne, sad su bili zareli, super su se zareli. Ali pričamo o nekim velikim kanalima, to ne postoji. Da. I... Mislim, postoje, ali su svi neki... Nešto što nije baš za nas. Baš sam sad... Da, to kažem, postoje, ali ne postoji za odraslu ekipu, to što... Neki dan sam otkrio, random mi se ponudilo neki kanal sa reviewovima auta. Vidio sam, onaj, kak se zove? Auto nešto, ne znam sad, ne znam kako se super, zove. to mi je Odlični su vidjeli, baš su izuzetno kvalitetni vidjeli. I produkcijski su na vrhunskoj razini. Dobri su, sve i simpatičan je frajer. I jako je simpatičan taj dečko. Da. I imaju tipa 51.000 subscribera i onak... To je jebeno. Kad neko to radi očito profesionalno i u sklopu nekakve firme i mi koji radimo to kao privatne osobe sami za sebe. Ali pogledaj koliko je čak urnebesno je rijetko da neko ko ima neki di mu leđa čuvaju neka firma i da je tu nešto uloženo, to skoro nikad ne uspije fakat. Taj s autom, on fakat ima gledanost. A imaš ti kad se firme pokušaju ubaciti u YouTube i to završi užas. A teško je to zadržavati, pazi, znači nije ti to izbaciti video, znači to je community, ti trebaš imati interakciju s tim Oni misle ljudima. sad će uzeti neka dva studentića da im rade videe i onda se čude kad to ne krene kak spada, To je full točno, trebaš taj community održavati, trebaš izbacivati često, trebaš se fakat potruditi. Jer taj YouTube je life of its own, kužiš, ako se ti ne baviš s time, znači to ti je još jedna stavka. I onda valjda ljudi ne odluče ulagati u to, kužiš, u Hrvatskoj. Ili ne znaju da treba tako. Da, mislim... Da. Ali, da, istina. Ali da, to što sam zato fakat mislim da je ima još, ljudi misle da im je sad prekasno ući u YouTube i Mislim, što kasnije to lošije, to bez pitanja, naravno. Ali nije ni blizu. Nije ni blizu prekasno. Nije blizu. Ni blizu. Znači, za neko ozbiljnije englesko tržište, možda ipak kasno. Mada ja sam siguran da... Nije nikad kasno, zato što ljudi se zasite se ovih starih, dolaze uvijek novi. Ja vidim da sad dođeš i pogledaš na YouTube koliko ima kanala sa preko 1 milijun subscribera, da ne bi ne znao 10 od njih da postoje uopće. Da. A to su Pa ja znam naleti na YouTube-u neki kanal, ne znam, 3 milija ljudi, ne mogu nikad vidio. Bez bere. Te kad je krenuo YouTube znao sam svaki veći kanal. Da. Trebalo bi postaviti pitanje gdje se vidimo za 5 godina. Mada sam posrao po toj teoriji prije 15 minuta. Ja sam na prvom videu rekao da se vidim negdje van Hrvatske. To bi bilo sad za 2 godine. Ali sad se više ne. Ja mislim da će to biti. Ja mislim da sam ja isto to rekao. Mislim da sam ja isto. Ili sam rekao kao to mogućnost, a sad bi čak rekao da je mogućnost za to praktički nula. Dečki, ajmo negdje. Ajmo van. Mogu se zamisliti da radim negdje nešto vani, ali ne da radim par mjeseci da se vratim tu. Znači, ali ne bi se mogu zamisliti da sad negdje fakat živim. Ne znam, ko zna, možda ćemo sljedeće godine baš opet super govorit. Sljedeće godine jak snijamo iz Irske, kao video call. Ljudi, malo je tu hladnije, nije baš sunce. Ne, ali dobro, to je, mislim, zanimljivo vidjeti kako svake godine promijeniš mišljenje gdje ćeš biti za 5. Ili ne promijeniš. Da. Ali mislim da smo rekli, da sam ja isto spomenuo da bi kao mogao biti vani, ali sad bi skoro sigurno rekao da unutar te 2 godine nećeš biti vani. Ma ne, to je neka klinačka kategorija, znaš, kaj bih htio bi kao, ne znam, htio bi u New Yorku živjeti godinu dana. To nije, ja mislim, neki cilj zdravi ili uopće koji bi neko trebao imati, nego možda malo neke bolje. To je isto nešto koji se dogodi, sad, ti onak probaš dobiti neki posao vani, nemaš to baš tam tak planirati. Ne, ja sad, idem van za 2 godine i... Kaj to znači uopće? Kaj uopće znači sad fali pre niske rezolucije ta vizija? Da. I pre beskorisno, ali nije loše imati tako neki cilj za kojime kreneš i onda kad kreneš negdje na pola puta zapravo ti se razbistri petinu toga i nešto puno bolje smisliš, kužiš, i nešto puno bolje ti se desi možda od neke tvoje ideje. Ja mislim da je to pitanje neki HR trik koji je... Je, naravno, da. Poanta tog pitanja je samo da ti se razvežeš o nečemu da bi neko HR-u kad te zapošljava mogu skužiti kakve si ti osobe. Čisto da nema red flagova. Ja mislim da to pitanje je nekako to je neka zamka. To nema odgovora. To nema odgovora, da. Ali kuš, mi ćemo za 5 godina imati 32. Znam, bolesno. Buraz, bolesno.
32 godine. 2 godine, da. Jebeni starci. Ćemo na križu. Dobro, sad, okej, nemamo još 32. Da, ne, okej. Super razgovor je bio. Je, Ne, ali to je zapravo isto ono kad sam rekao na početku, to je zapravo isto pitanje, di si vidio za 5 godina? Znači mi smo ono, već smo tu tako. Da. Pa je, plus svega smo napravili. Da, je, baš dobro, okej. Ono, tamo di će biti ono, di će biti ovak dobro. Ovak, Da. da. Di će biti ovak dobro, Da, eto da. tam se vidimo, da. Da. Imate kakvih završnih riječi, misli, filozofiranja? Pa mislim da smo čak dosta toga rekli. I previše. Niš, pozdrav svima, volimo sve koji gledaju. Naravno. Ovaj put će Aj nas- vi nešto snimite da vi malo vas gledamo. Misliš? Pa Ali da. živo me zanima, ovaj put će nas pogledat puno više ljudi Da, fakat. nego ikad prije. I živo me sad zanimaju komentari. Ja sam imam grižu savjest, nisam dugo ništa objavio i mada sad kad mi objavljuje vid nekad negdje, tipa Instagram, YouTube i onda mi ono rezidualno mi dolazi neki subscriberi kuš ovo ono, Jebeno. a meni je sve stel ono. Moraš se se baš sad baciti, bavio. moraš se sad baciti na posao. Da. A mislim kuš kad meni YouTube nije nešto što je primarno ono, u mom životu, ali jako volim taj medij. Hvala kaj ste gledali. Evo 4. video, 4. naš razgovor. Biće dolje link za sve ostale prijašnje. Čovjek u Zagrebu, pozdravite nas. Tako je, Da, baš bi volio da ekipa pogleda prijašnje isto. da. Kad već mi nismo. Dajde, jebeno. Okej. Peace. Peace Živajte. svima. Bog. Bacite like. i šta se Sljedeće radi. godine opet ovdje.